Današnja meditacija zahvalnost. Kada osjećamo zahvalnost, osjećamo se bolje i fizički i mentalno. Kao da damo drugima ili svetu delić sebe za uzvrat. I postaje nam lakše shvatajući da smo potrebni jedni drugima. I kao da se pridružujemo beskonačnom ciklusu dobrote univerzumu. Zauzmemo udoban, sedeći ili ležeći položaj. I sad udahnemo duboko, ali mirno. I razmislimo o tome šta nam je u životu posebno važno i vredno. Porodica, voljena osoba, prijatelji, posao, udoban i komfortan dom. A kada izdahnemo, osjetimo koliko smo zahvalni svetu zato što imamo sve ovo. I recimo u sebi hvala. Sa sljedećim udahom razmislimo o stvarima u svom životu kojima možda ne pridajemo važnost ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Na primjer, po svojim talentima i sposobnostima, naše znanje i iskustvo, naše zdravlje i stanje tela, mogućnost putovanja, učenja ili možda još nešto. Dok izdišemo, prepoznajemo vrednost ovih stvari i iskreno im zahvalimo što ih imamo u svom životu. I recimo u sebi hvala. Sad sjetimo koji su nam se neprijatni događaji desili tokom života i čemu su nas naučili. Gledamo na njih kao na dragocjenna iskustva koju su nas učinila jačim i mudrijim. I razmislimo o uvidima koji smo stekli iz događaja. Udahnemo ovo iskustvo u sebe i izdahnemo sa zahvalnošću za ono što se dogodilo i stečena znanja. Recimo u sebi hvala za ovo dragocjeno iskustvo. Uradimo nekoliko dubokih, ali mirnih udaha i izdaha. Osjetimo kako se nam srce puni ljubavlju i zahvalnošću
za sve što imamo. I u sebi recimo hvala. Ostanemo u ovom osjećaju, proživimo ga. Svaki deo našeg tela osjeća povezanost sa apsolutom i bezgraničnu ljubav i zahvalnost prema univerzumu.